Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilom ki khubor bamda kasni. Kaknam youth wingling ba working president ba Joseph Pingrop but ki khot kilale ban snolem but I mun si mi ka kong bentas in ka basha jing in la lai sui kanthi nagadaw jing ka surong nongpo umdan Sunapur ka bajangai ka basan phra kilometer tam AA. Uba Joseph Pingrop habay kren shikilat pathai khubor ha parking lot additional secretariat ulay thu kalong kabamla banlong bat pediang ye kajing sha jong kalong kami. Kalong kajing le ran ye kajilla tang nagadaw ka surok ka baday kum kamar jing don kam upait ba. Uba Joseph Pingrop ulabu ru kajing kali ye ka sarkar shanu kata ka khajna sarkar ba kajulum jukan show na ki pait ba na kabenta ki kam penroy. Kalian kami juga terjun dengan senap. Iwan bentu pengalam di kong bukan ini di kong bendas. Aku itu berkini di sini juga ilawan bentu ini berwan berpesau ya kini kecil ini rengkat ru kumdu nakaliang dong kahan ini. Aku itu berkini surok sebab ini lai la si benai sua i bela ni proses yang ini kam dah kebawa ipan jembet nakaliang jungka government dari apa riboy nen dari sendiri dari kam kemudian kam jalan proses kat jungka kat kendon kemudian kam dia hendak permission kumulai mana kini bagi lapan permission lu nakaliang jung ke office jung disi ki person ni permission man ai Akaba nakaliang jung ipat ke nisutu bakani ke tam kani ke por ka long ka la dawa deke ikaba itu benne pati hamban ni smat bandi na yeng asam penwan mensong saat kan ni kadang ke jing soi ni nakaliang jung niwan ban yal sanal lembat i kani hakaba di bakani surok hendak ngasumut ngadon benong kalong ba nadu bang kenal hiru hari por mensoi kani surok umdan ya kini surok umdan nongpo umdan seru Sunapur kamdai su ke subjek ke barang kemai atau beri bagani kini la dai ke subjek ke nadu bisang gua mesra katung gajing suku ni hapor bakadang don hapo gajing pek jong ke LEC ban maintain ya kini penangkapan penhai kini surok bat banle ini projek te hadin jong kata kumbangi i yaki nyaka tebeles bakani ke surok kadan hapo ke tebeles jong ke LEC tinggi i ba Haus 6 arah new bagi lahan over state dan dikila over state te kasami kini kurum kaba katkum ke project bat hajo ke por ngi i haga budget haga session yang ke government fuar hajar fuar hakaba nakaliang jong deputy CM ulak pesnu ya ketuka ulak pesnu ya ketuka statement ba kani ke project lalong final kila don haga final stage ba ya kata ke DPR report la jan develop boro te ke project value ru kedai kumbangitip hi kedai prapolai point senai pra crore kamu approximately hapo haneng kendai bi prap sau crore te ke ai ke pelengo ai pada kalong ba beli kini slok hadu menta kadang sakut kan beli kini slok hadu menta kamdap ladangin ya keren ya ki babun kita ki ba ki siu ba ku mengila keren hagi ni por ladap ki babun kita ki ba siu syaga sarkar kabamut baik na benta kabahakamet jong upat bahi ti kumnu haban dai keren ya kini ke project kabala sakut nadu menswa ti ngamut benong ba hato menta anak ki atas nem nadu arjar nyo hapor bahan over state nadu kata arjar nyo beli ke sak pending ni surok hadu menta kan kai ga bapelong ya ke sarkar banumla ban pendap ya kini ke surok hadu menta namar ngi sutu balada hamman kesan snem ke election kawan haman kesan snem hab ban renew sibun kai haman kesan snem ni hab ban siu jitak mo ti kabamut ba hato kajingkeli kami ba sisin san snem mo lana sisin kesan snem mo ngin hab ban siu tak ser sarkar ban penbahai kani surok pi upai ba ala dangin ongi kata-kata sebesiu upai ba fikir tiap men step ru kemut fisim bisutnya tiap tiap ibu sebenarnya kemut setengah pinum lai ban siu tak ser sarkar hadu pindah tiap men medu Fikram penangkam bangket film lak bantia kamut ba katu bangket fikir tiap siu GST sarkar
Teka igo pelong sarkar pada ba lengba kita gitak jong pajba kamla banme ikini ki infrastructure ki pero ki ban kam daga jing da kumbusyon ka basic needs kini le jong pajba kabalong don kam dak nuk nuru hak kam yap kam em ne ka kham tam hak pang ka long don kam hadu ka kam yap kam em ru ngi kumju ru hak pang gastom ni isi bon ki pajba nong pendong ki sapo ya kini ka jing sni jong ka sulok tengi isi bon ki pajba long haba teng haba sistem jorum to teng tang sport style ikum poiso teng hapol lenti lang kila adukut musim te kai gada ko pelong hidup hadu kan ni pajba boro i kata hajing sisa habang ila jit ya ki nong mi khmat habang ila jit ya ki breu ban mi khmat ya ga than ga dong juni kumju du ki badon hak sarkar kadai ka kamram jongki ling ba habo pajba ula se ka tax ka sarkar te kadai ka kamram jongki ban pentelun ni kam ban pe ya ki jing dong kam ka balong tak bot yong ya ka yap em jong pajba dei ba kan slam hadu kan ni kat kum ga ji su jingi naga khnam yut wing ni su ba kani ka surok la sa pending la dagi posnam te nakliang jongi ni penbor ka sarkar ba ai ba kanung jasu kum kini hedin hebut namar sakatnu ki pajba kenang safor ne kani ga ji surok namar ba ladang ini keren higa sing surok ini keren higa development ekonom don ini keren haborok kaliang hi sisin bas ni surok tang don jingo nong hanu nuru yu pajba te sisin don jingo nong yu pajba takamut ka sarkar kom don jingo nong namar bling bam don jingo nong sarkar sisin ba ka ka surok kabumut pajba haba kibri ki lek ki wan kibri ki ya senang surum ki trai ki bisas jo ki dadak ka surok kamut ka jingo nong yu state obadan kawai ka bangamut pan keren ka balong ba hangni po slong ni hadu lai le ya saulia la siang ikini surok aba kidang haru siang chi siang bagi dang long banya du siang chi siang te lada kan dai tang saulia ru beli arlia pimpunan kam se kinung pendong dai arlia lada pin siang hani lain si ke surok ka black top pin siang hani lain si ru te haba pi bak surok kadang bhang ni te itu kalia ka pun jong ta pun kam se isu pementu si pajba amdi bun fiong bitang hane sor ki bubun ti ki kinong kedong bawan hane po sor ki i bak surok kadang bhag bun kiran yung bahabok sa sor ka habok surok kadang bhag siang si siang wat e gani ka surok bypass wat e gani surok bonit nang ni na silong sa juwai kani surok bonit nang ni na silong sa tinong stan tertar kini gina silong hi isu siang si siang kabamton jimut i ya hajing sisa tu itu sudah tang repairing kan teh andai ya ka baron kam siang ta siang ka jikinong kendong ki baron kam ka jimut kalong ba hab kumangakran mentan haba hani po silong ru saur sertap siang itu surok ko padang ba ta asatap aino em sinong kendong nai pun than kan ni haba kadang biang de ni ke baik ke ke bangi pada menta kalong ba senong kendong pada upai ba babun hi poi bi ha jing ukundu be sibun ki jing ahi ngasam ha panggas tom ha yap ke mlak ni ai lingkong goi rumong pi ba sisin ba sni ka surok kamut haba pirsep kali la pang sistem ru ka jingrem kam dei ka manu pun si tu kaya tu bai kali barab manu pun si ayu driver punya kali wat di ambulans kim tre tam lei ka sni surok kumnon lei yang sni surok lei nam tawi nong pang kindu sepung kinong pang mentan lei ban nam tawi nong pang ban aje ram itu ka ba kan kala du pada kali du pada ispo kasan arpo ispangut kidu ya to kali ban penengkam tak simut kalong ba haba kipat ba kidengkam kumangong ba kasrok pada bersik nit jong gibrio pet ken sarkar dapat lam dapat sang lam khmat sini stay kamtam kani le ka balami hadu kan ni kumung songno ya ka surok lim daron kam ban demi hadu kan ni beneki ting sar ka sarkar kala ban pet kala don pha ya gitu ki engineer jong di beper ki real jong te lingba jong ka dadaka sarkar ka don hi ka jing temu jong ka don hi ka wil jong ka bantre kala beli kamla nomor nyimla unong bakap dan bisa nomor borok ko pisah hi ka dei ka jong ba bau ai sarkar lingba ka sensar kada ndai bo ong ba ka sarkar ka sina bisa em upai ba ujedi ekonomi khmat upai ba usiwi ka tax dina takadaw ba ka sarkar ka siwi bisa ladom don upai ba mden bisa kata hi ka bayat halti